ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମ ଭାଇଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆରେ ଯିବା ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆସୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉ ଯିବା ହେଲେ କି କରିବା, ଚପଲଟା ରଖିଦେବା। ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଇଏ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି। ଚାଲ ହଁ Bakelo भाई पता लगे पता लगे हाँ पता लगे दी बोला पता दे लगो पत्थर लगे गोटे आसनी ये मंदिर चारिपट बुलूची प्रसाद देवा आरंभ कले प्रसाद खाई मंत्र पढ़ी चलती भाई ना एक बार पढ़ती आम इधर बाहर पड़ेगा बढ़िया आज एयरपोर्ट को गला कहीं कोई